lesome senyana go itšwela fela go irikela jaabo lesometee go Sekune FM 98.7 moroka show ka meagong ya gašo batsheletše ke tlono tšea sebaka se ke mo fe sona gore le yena a tšea madume ya ke mofang ngwana a le kgapetše ka ona moroka madume ya kgotsoše otleng wa go moswa a ke go tame moruto mogolo ke be ke dumediše batheeletši ba radio ya gaborena ya Sekhukhune ke boe ke dumediše magoši ya gaborena baruti ba porofeta mangaka setšo ka moka magagešo wa go moswa šona ntle le go senya sebaka ntate morota a re tsene ditabeng re ne le balediši ba tšentši re tlatle re di bolela ge re tlo bua ka mantaga beke e tlang re ne le baledi ba rona šiba ntle le go senya sebaka le kae bagešo re gona ke bagama ke mamogoši Koko Mogoši a buti ke mang le ka batamela mamo re ne bothata ba maike Mabuši Mogoši okay kgaetšedi ka ntle le go dikologa solo moroka show ke kgale le monyaka monyetla le o hweditše tiang dille a re thome gabotse papa go tlhokofetsang papa o lo swara ke hlogo e batamela Christmas a biditše bana ba gagwe gore ba tlo re tlo tsebana goba go kopana ka mogae so goseng ge re tsoga ke ya ka moo a thušetša batho ka gona ke kgwetša ruta ka mohlapiša hlogo a robetse mo fase a mohlapiša hlogo ka ba sekotleng so ba ke motšha gore motho o itšeng a ropa ke hlogo ka botsa sesiwa ka ba mosadi yo mokane tla mo kgopela tala go tlhakwa go papa bone gore na o tlo go arabelana ke mora go thoma go bona gore papa o na le bothata ke ka nako go tlhokofala ka yone then ba bitsa ambulance ya tla mo tšea ande ka nako e ne ke sa le monnyane ke sa tla go grade 6 ambulance mo tšea re go tšea ke Black Maria I'm not sure because le la kare ke collapsitše gona moo so ka morago ga moo a di kgweditše tharo ka thoma sole ke leta bošego gore ke tlo re tokološi gabotse so a ke le ka gae a ke e bone ebile a ke file gore ya nrobala mare ge ka berekiša founu gona jale so gore tlo nrobala ko foša founu kore ke swara ke boroko bola ba gore o fore ka pijana ba ntshwara ga e feditše mo ke tlo nagana gore no ke lahlile founu or leoto la ka la right la babreda la rea so mama la fela mpona nagana gore kotse mebitšhe ke thomile ja thobala ka mpotsa re e wene nna o ba so and has metlai nna ke sa ikwešiše fihla ke ete a nka etela ka ga batho e tla ka seriti sa monna or lesogana le a le kore motho wa monna le go ka mogare ga jala e tla ka sona ke gopela se e tla ke re mamphogo ka seriti sa sogana ka molapeng it was daylight ba jutše ka ten room ba swere meeting ka nako ya December so ke fetšo hlapa ka robala mo godimo ambede ya bolela ba dia tsene e nne ke khile ka face sogana le ka molapeng gore ka tlela ke ntelo gore ka molapeng ba seleka cause ke isa le mathomo ke e bona mo phelong baka lo ba batho ba gone mpotsa no o na le problem ya tokološi ya go robala o ba so and nna ke no makala setho sa ka sa bosadi ka mogoji ke tšwa jisho ke ra grade 7 ka nako ke tšwa jisho kore tšhila ya gona e ba o ka re ke letsogola bona ke take jwa tšhila ya gona tshwane letsogola go a ba lehula ga mama kore ke no ba le yona ntola gore ke phela le yona ya nrobala e rea mehlolo ka moka ke a e bona ke ile ga batho mama mare ke mahlalosetše so ka morago a lehula ga mama a ke thome tšatši le mama go hlokofala ka lona because ke nana ke nto go lengkišitšego mo mama o tliša ngwana a ke nna gore o tliša lehono because nna le dula le yena full time mo na dula gona nna ke šetse ka gae le bana mama o tliša ngwana ka moswane wa laela ke a boa o thomela ro tšhika tleliniking a mara re laela gore o fetela ka kae then tlo tla boa
the following day abuta kwa mfounela koko o mo kae kere ke ka gae ke sepela o tle mo pateng o tlile ID ya ga mama na le mama re ya society e ntleng khao kopana le ena pateng ke tseba e tswa le bua kgomo training ya maphodisa kopana le ena pateng ke tšepe ka ga ke mo fa ID o swere plastic ya Shoprite ka mare o swere mageu wa bona dijo hlokoko mama hlokofetse be ke maketse ka kuju because ke tseba ba ile society mama hlokofetse a le sepetlele maruri ya society o tla ka gae late ya fihla ka gae ke a buta rena ye mogolo ka kwa gae so o fihla ke na le bana ba go se kana se mara o ka re dilo di tlo ba ga botse le ge ba ntsha ja ba sa le go then ke tla ke makatšega mo processing ya mama sa le sepetlele mošareng wa sepetlele because ba tšere nako molo ka mama tshwanetse ba mo transferle ka Bakersford since a seanyala tshwanetse ba molokele ka gaga a ruta ka o ya sepetlele a noši everything e tseba ke ena noši mmanaka le mangwana ka batlile ka mogae so nto ngwe le ngwe le ngwe di a ke a butaka o ya sepetlele a noši ke ena re botsang gore no mogekolo ba re gore a tlhokofale ke taba gore nana le di-tensils a e pšhatla ya motlatša maji ka teng tšatši le lengwe ke thomo emiša ditsebe mo gare ga process ya go boloka mama o rela mmana kore ke kgopela go ya mothong ke bone gore ga botse mokgekolo go re dirileng ka ena so ya ba nna ke a mo fetela ka stage ke se motho o le noši nka botse mmangwane botse nna e mong ka mogae cause ke mmangwane ke koko haka ke ena butaka ke sesa ka le nna ke gona ke rena ke re ba bagolo maybe naka tša mmangwane tša sesa ka ba sepela ka ba butaka go gane ene ka tsela ya go kwata e ba kwatile kuju for gore ebile o fetola nna mohlomong ba bagolo ba le ba sa bone le phoso gore motho ga hlokofetse go e motho mo teng akeng a gona tšhelete ka mogae wa bona gore se motho jwang gore beile lešata mana ka re se samelara sa o tsena ka moatša o tota ra e tlogela tabeng a botaka a o bangakeng lady wa re botse gore normal ke tswa ngakeng ene ba tse go confirmela gore ke taba tensils a gona seatla sa motho a gona nto re ka reng ke boloi ba ra šupa motho ra re motho o responsible mo lehung la mama o bolele ke tensils o ipšhatile motladitše maji ka teng right o tlo boela sepetlele a e bone ke phoso mo thamo bakeng kgotsa ke ditsebe gore kwa sepetlele go berekiwa jwang so o ya sepetlele ke amolela ke re gane ke ka baka la ngore jilo o nnoši o na le sese wa go feng ke nagana gore je ditšhelo tshwane le se ka moka o ba tsamaye le mmangwane ya se le sese ya gage le sepetlele o ya noši nte ngwe le ngwe ya noši ke eng la ka ke kwešiše mara be ke makatša go ke nna fela ande ke ngwana ngwana mo gare ga batho ba ka mokane ba logona ke bonang gore ke phoso la botaka le ntlo je ka moka a nnoši he se feel like ke mama gore I felt like o nyaka go ba responsible ka nte ngwe le ngwe le ngwe cause one borotho ba go se nne go rekela ka mosadi mo go phela mo ba phela mo go yena ke ena tla ga re rekela dijo ka mogae ga fetsa tsamaya le go seng so go tlhobogiwa ba re ke go tlhoboga ba re ke bolera batho ge ba itla batho go na le lefu mara sa tse ba boloka ba ba etelang ka malapeng mo gare ba batho go kgotsa ka buta ka ba ka tla le gona ke banna ke mosadi ke basadi a buta ka o tshela mmangwane o tshela sesiaka o kgotsiša basadi o no just do mo pela la feta a dula mo le basadi ba kgotsiša a ba botsa gore mo le ska bana la wara dilo di tlo ba ga botse mamma hlokofetsa mpotsa re no o hlokomele bana ba khwi nto ngwe le ngwe le ska wara ba twaji ke gona bana ba ke tlo ba hlokomela right ke ba ke botsisha ke rena ka ba la go monna wa e kgotsisha basadi ke wa o hlobogisha o khotsane wa o kgotsisha basadi mangwane gona le ge ba bo senang bo malo mangwane a na le right go belela le bana ke ne ba ka se tšiki ba re re hlokile motho ba neng gore ka kwa ga ya gona motho monna banna ba ye go e basadi fela mangwane e ba na le right ya go kgotsisha basadi ba o le banna ge ba tlile cause nna la butaka ke tlo nna re wele ka mahlong ga go sena gore nna re bana ebile re ke se fete mmangwane ra ditelela jilo mara nna ditelela nto ngwe le ngwe go ya ka yena so nna a ke lebeletse jilo e sa la mathong ko kopane le lefu straight cause la ga papaka I was very young le gore go riegile ga ke tsebe mara ke lebetse jilo ke a bona no jilo a hireagale ka tsela e wa e le tlogela motho a ria so
a boela sepetlele ke re o sepela le nna o nganne nna gape the same o ya nganneng ke elela ngakeng since se mo a ke ne ko mmalelela nto ba no re ile bile kwa mara mantjo mabedi ka bolelang gore ge ba le mo patetse le fitlhe sepetlele a buta ka gore e be ke akanya gore mama o bolaile ke cancels a ke sure mara o tlo confirma ngakeng e bile gore mo sepetlele ba re ke cancels o tlo tsena for sure ka toilet mo than 30 minutes se sa go bona ngaka e feto wa itse gore mara ke go pele butša cancels a o ka ipšhatla e ka go tlatša madi ka teng goba wa hlolega le lehu ka morago ga mona o re no o bodiša mabapileng o molaetša id ya gage swane le ka sefane o re ke nyaka motho o mosososo kgotsa buta ka salatsana ka mola and o tša nako telele o ile ka ntlwana ka toilet ke semolati motho a le ka toilet ba re e fetša wat a o tsebe o swagile o fitlha kae so se sa ka ba bodiša a re no mama gago a bolaya ke cancels mama gago re go itše lešoba ka mo teng re paletse ko moeti ka tswa ena a hlatša matša mantši okay mola gore mo pateng o reng nna a ke sure ne ke akanya alright a re dire so sesene ke nyaka gore re tsene ditabeng ga botse bothata bo bogolo bo kollang ka bona o nyaka go bolela re a buti ya gone le seabe godimo ga lehu la mamago ya okay tla re tsona re diko ga ya gore ke bolela ka tsela eo ebile ke ka bala gore o mpha mabaka gore ke monna ganeng I don't have a proof ka gore sure ke mmone ke makry-ile red-handed right a irile mara ka moraga lehu la mama okay re a polokong kape ka sefete mama ba mmoloka a re boa go na le diaparo ke diaparo tša mohula di tlema mabayana a robala ka ona ra tlema ra bea kgoneng go fitlhe pele o fitlha mo ke kenya go re na le re bile le stepfather re mama na phela kwa go yena nako ntši so tšatši le ga hlakahlakana le montsi a hlatša maji go ya ka mokgwa mogala jo a go hlalosa ka gona gore go hlatšitše maji ka re ga pakete a ke tsebe ke tore ke 9 or 1 e kgolo so o hlatšitše maji ka mowe ya ba founela le ambulance ke gash ke kwa khujanyana le sekontiri ba founela ambulance ha itla founela mama ke ba hira koloi ge go isa a re tšhola maji a utšhumi pakete mogala jo o rongile ka tsela eo so ga re founela gore ke ka lebaka la le kgopela maji a maola ke le botse gore o rile ke a tšholo ebile ke be ke tšhume pakete re go kgopetse ke mang maji a buta leng founetse gare ga bošego a re kgopela gore o tšhele maji ao ka re ga dikupu and then o tle lona ya so ke mang a mabaka from go uta gore maa mo sepetlele ke le ko nno ke fa mabaka gore wa ke motauta from go tlo gore maa mo sepetlele a uta re o ya society a fetša founa re maa mo hlokofetse a fetša uta a bolela ngaka gore cancel se bolaile mama e sa bolae ke yona a akanya molela ngaka gore le ngaka ga re tšo akanya go ira gore ngaka ya digagare ya akanya gore motho bolaile ke cancels a fitlha ka mogae another thing o kgwathile ga bešhe a hlapa jaaka and eo ke nna ke confirmetse ke mosadi gore a hlapela jaaka ka mogagaga ke mmotša gore wene ka baka la gore a butaka ke monnyane mo go wene and o ye mogolo ka kudu o phelela a butaka so ke a tlhokofaletše wene o tla ka gae yena a latelele wene mara butaka o latelela mosadi everything bošego mosega lehu le le tlhagile ka mara ebile o tso hlapa jaaka ga bešhe ka moga mosadi o la bobedi o morela a wa sa tlhapele jaaka ka mogaka o phela kwa sepetlele kwa mmošareng o kgatha mamaga go tla ka mo o tlo tlhapela jaaka ka mogaka ke ena mpoditše go seo mosading ga e kwa gore ke a tseba gore a butaka go hlapetse jaaka and se se ka bolela pele re a re ye sese a buti ya go molatofatša ka gore o bolaile mamago taba ya madi le re madi go diragalang mama hladitše madi bošego ya ga thomo hlakahlakana o ba hlatša madi ka gare ga pakete okay ba fonela ambulance a itle right so ge go ya go sa ba hira koloi ya motho ya then mama ba sa phela ka nako o re tšhola madi o tšhume pakete o rela stepfather sa rena ke so ga a fetše o ria ka mokgwa mogala jo ke ntwa go tla re botšana rena ka mogae gore mama o lene o thole ka go hlatša madi a fetša ka tšhuma paketeo ya madi ke stepfather okay then a boela gae wa ga gage le gale a gona a ke ra se banyala ke se le gona mo dilo jalo ka speje right so wa mo founela go tabe go madi a le mogekola go a hlaletša a gona gore o ka nkalela ona ka gare ga mapotlelo ba tšhela ka re something wa tla wa mpha ona na mogala jalo wa founa gore ke ka bokalang
go folela se se ke bile mogolo gore ke ka baka lang le kgopela